abeegi aba encourage eri hansi y'entebekanisa y'ibesire 30 trust okumaraho ebizibu ebirikuteganisa ensi ebirimu okumariraho kimwe ebintu ebirikushohoza omwoyo gurikushiisha eby'obuhangwa okumaraho obworo hamwe n'ibura ry'emirimo. Ifite nakiza nagira ngu bakashanga obucupa nibuteganisa obuhangwa bw'ensi nabwa nyuma y'okwegesebwa ba Aye African Foundation nikwe kutandika kubukoramu eby'omugasho. Obucupa buno basako bukozesa kwombeka ekizimbe hakuba ahamwari ebyo ekituru kugezaho kumanyisa ekizimbe ekitu bakakyombeka omu bucupa. So obucupa obu bukakozesebwa nka raw material y'okwombeka ekyombeko eki. So turi kugira ngu ebintu ebitukura nka kasasiro nibasa kugira ekintu ky'omugasho ekyarigamu. Ebikujunda tujja tubikozesa tubirundana ahantu hamwe tubikozesa mu kamani. Amani yose tuazita misirizitu nizibanzi kongera ebirisa kugira ngo umuntu kari kwala bena asharure ebintu biceninga shini na asharure ebintu bitine mani yaga kakushari yatire mwejo mani yo yitwahira mu ebintu bya binagagirwe bitine mugasho naza kuba nasharure ebintu byinshi okuza kureba at for example twinenke class yitwa yombekiro mu bucupa ninga shicho kureberaho no shanga ngo umuntu ayombekesa amatafari nakora sente nyingi kusingitwe habo kubita obucupa ntubufona habwabusha obucupa abantu baza harufu banywa mizi babonaga bazahambaga banywa mizi babonaga no mu mahanda abantu banywa mizi na soda babonaga so itubucupa bwento bantu burundanira bushe cyo nicyo kubanza njereka ngo umuntu yo waza gura amatafari uzagata musende ngito bucupa ntuburundanira bushe. Daniela Yebare okurwa mu Aye African Foundation nagira ngo encourage genderere kureba ngu abana barugo mu mashomero tubabura cyo gukora jo iba bakora ndabo bagumize no kweganya no kutunga emirimo ekirunje kiza yo kubonera no kugira ngo mindset zabo zihindukire tebari kutekateka munonga ha kugira ngo nibaza kuronde emirimo handi binda kutanka kwekora mu mu bakiri bato so n'ikintu cyamani tubashimira. The whole waste management scenario all across the world, either it's a waste or it's a blessing. It really depends on how you want to look at things, and there are many things that happens in our whole world which are not equal and not just, and many young people of our generation doesn't accept it. They want to change it. This is where 30 Club comes in. Abeegi aba nibagira ngu nibija kureba ngu bayegesa batahi babo kubegitaho okureba ngu barwanisa okushisha obuhangwa bw'ensi. Abwa TV West Ndado Fayireka.